tilgab singil mergamiwar adal belan musumilo mes oren sertial Meang el Chais tial mo mesringia TMC channel 8 mlamot temela Meang el Chais mai ga kida yel Meang el Chais rabel wadal bok al meskamir el al time sel gotal Meang el Chais yakadam al mol mal ngara isela Palau Energy Administration maadol tirakra Chais tirakang amle sa mitra babilngir el mora olbida kalulaw tirakang amlo tiraklia la emlo release el ngar el momru la regulation sel gire la teletele le ablur bela amo o malaira hakon balil memrura energy system ringi el sabe el mo address sel urung le la ablur bela mo o 45% tra energy ringi amo mga renewable source madol tirakra ay sa PEA tia sel Palau Energy Administration ultabdi aba bilnir el mora president tra senet madiri el speaker ra house etial babilingir ang arangi ay gel la altira omdas wen yang mo ngil el makatmok el mosabe el abulur bela lultuy le ngiltia kombalil momru tia gid el energy system ringi el sel tia gid el babilingir al atra PEA el mora olbira kalulaw eto recommendra transparent malubeng alin sel tele la bidding process edire ngara al sel babilingile tregamen del wasea akong balil momrura agreement ringilo bangela bulur belaw malungil di bol ngara 20 years ubeng lui eraka klam ngatel hadol tirakra ay setia sel di initial draft del mlora olbira kalulaw mar senator mar delegates sa hukmolo ay gel input tir unge del buira el arag tiramos submitter sel final el ngiyaway alul das wal mo la al mo tretelele ablur belawa amo malaira kombali memru retegi del energy system ringi tol tirakra pabilengela gel chairperson ra PEA en malgol wase tiagi del babilingira hamlakat moklo kiwa hangesura sel Manila based Asian Development Bank kaduk ngar segi del Meang el Chais el isela PEA miratara mal klol Meang el Chais ma TMC ra program ringil kausis akla ngulger senator udu senior el wase ikaw komor murtel mo vice president Travelur Belaw engilenge maltilob drangrel wase oy hakmor murtel mo vice president Travelur Belaw seguk tara mal Meang el Chais el bodo danglil wase senator udu sangabaw senior amor murter tial maral mil clorur tra year 2020 el mo president vice president Travelur Belaw udlak el mora senator udu kada ngaraigel isela klol government hukmera isela state government makada umura balura balilyo mangel governor era el all time el governor temismule dira kal governor elect tablet el lapsa otherngir sira hotel kapsingil el al hotel builer el arrak mang lo swear inner sira 3 o'clock ra tutara Pelilu State Office building tol tirakra ay el sir tirgel trui el elected legislators engel sel current leadership olbira balura blilyo amal molm raigal maral mirak mal molm engel speaker el Eufrasia Maliga ngarangia mal molm el vice speaker Andres Napoleon ma floor leader el Rangul Haruo seya leadership olbira balura blilyo lo bangela governor electe mla swear in mang mlamo governor balura blilyo temismul mang adol tirakra ulabnura blilyo ngeder rakak kalsir etiaya mo labong el third term ra governor temismul el mutele de rakalo matakra blura blilyo keduk mora state ngayaw mangel mle governor elect blad swear in ringi mamlamo governor governor Kenosuke Suzuki amlo ngua odra direka diocese sils hotel kapsingil el al hotel buil era supreme court tra ablur orior oban trigel teim el elected legislators ra ablura ngayaw tol tirakra ay si ablura ngayaw ma ablura blilyo
ang arangyar elected members el adala olbira igel belu dirikal ngarangiya rubakal trigel malu uladuy el mo oban trigel elected et maktuba olbira habalilyo matirikal belura ngayawra tol tirak ra ay siya TMC ulo makadongara state office ra balilyo wase wangarang ako tele la leadership ra balilyo hindi tamalkoy wase hindi nakakal makatmok la el maadro tra leadership ra balilyo leng mo makat balura ngayawra leng mo makatmok sel February session tirma el almelbuil sel installation session na kadmom dengel wasting taam mo hook mo mga takra olbira balura ngayawra gel wayal blel mga taklel olbira ngayawra tom katorngil wasing president mlaring ya Flavin Miss ma vice president dirikal floor leader Carlos Ramon endi trigel kuk fabel BS melngil tangaring ya Leon Gulibert Audrey Rafael Arnold Asaw William Moses Machin Larsen mang atir kay kitya mo ban trigel rubag yang tuwag sira mo president ra olbira balura ngayawra kada kuk ngara isela balura balilyo mangayawra mera state ngartmaw ma government ra balura ngartmaw amle close sira January 1st 2019 yang trigel atalo mesra Meang el Chais ulegerel wase ngara wayable lu ultial closure government ra balura ngartmaw ma Meang el Chais amlo sub el matigiringil wase mle close sa government ra balura ngartmaw lenggel governor balura ngartmaw amle disapprove sel fiscal year 2019 annual budget ra balura ngayaw tiang annual budget ra balura ngayaw el propose ringi ogi wolel sel continuing budget ra government ra balura ngayaw mle edel buil emle expire sira December 31, 2018 mamle kirel makatmok lab is el budget annual budget ra government ra balura ngayaw and the governor amlo dia kal approve ringi mangwaya blilu uleng le close sa government ra balura ngartmaw el alta me other olbira state ngartmaw ma governor ngara kuk al dul kirel say mang mosob el open state balura ngayaw kaduk ngara I mean balura ngartmaw kaduk ngara isela balura ngartmaw mera isela balura ngatpang ma ngatpang state amle edaw la esel government ringi era sel capitol building ra adra balura ngatpang ngaram abu ubler sira Friday January 4 2019 dol tirak ra ay sen kay kitel mlangilt mlamo esel governor ra balura ngatpang el Miss Francisca Otong amlong wa otheringi loban trigel 9 el elected el adala olbira balura ngatpang dol tirak ra ay siya government ra balura ngatpang sel olbira tir amlo ngiltia leadership ra legislative branch ra government ra ngatpang mamlo mga taklel speaker olbila legislator siles ngiraramyang amlo vice speaker legislator Ray Siboy amlo floor leader amal molmal floor leader miwatan nabeyama kaduk ngara isela ay kele state government mera isela kukti taramal Meang el Chais ma still Long Beach amlo number 12 aurang karangi el number 12 raikel 50 bestel beaches malubem bestel al olra al sela taheyo etial number 12 best beach in Oceania al lel hour ringil Moralong Beach tiang amlangar self flight network el dalila patukol bloggers smart travelers el madangya patukol kakros salvasyo Michael Ungil Beach el maleliwek ra taheyo emlongil tilwasit tial Long Beach tiya number 12 el kutulungil Beach ra al sila taheyo ro gir mase malungil aisel mira lurbelaw kaduk ngara isela Long Beach mera isela blilabulis ma ngarangi RBS el mobulis el blel suer inertira
sil last year onge te matal kap sengila onga trui ama onge rulbur tial lo mereka rak el ngarangiam lieb Benz el Lora Division of Marine Law ma tumakring Johannes el Lora Division of Patrol kung ngara isela blila pulis semera isela PPUC ma tial lo mereka Meang el Chais aki ultabdia isela water hour el morngira blurai rai el kirela Marcela ba pam leul ya PPUC namel ko el mira Meang el Chais el wase sel airai water rationing am lakyan sel leng sel klungel aral mam lal mutel merba betam lagut maklisen legiril mga mokler ni mamla merba aral mamang lakyan sel mendike ya water aurar adra blurai rai sem malungil Chais lara PPUC morar adra rai kada ngara isel se mera uk isela sera ungedel kapsingila el albuil higal aldabe el mabek el lom tek lidra blur belaw am lot makarang rul mother sel tutau melulu el kirela blur belaw tianga sel loru ringira bekra el ngarangi alla al ngara blur belaw maknger alia president mengotter ka klia sils el kai kidel klaalid el kahros el klaalid rablur belaw amot maki melulu el kirela abel wada masse malungil Chais ulaki wa interview ra president ng malukol wa setial belur belaw Christian Nation mengkirel ngarangi time ya katukuk mot makal imol belum melulu el kirela belwat mengbalmol ma klungyaw lama abut el ngarangi ra belur belaw kadangar sekit yemera ulabong el Chais makadukuk kurang ra isela igal klaalid no melulu arang rulmut yang ngarangi tara Chais el mal mo mutarang girar beklater belaw Father Wayne ken hamlos mer sera ulele el arakan kotel kap singila el arak ma TMC mal ngukyal te alle mal lo ultra condolences sernil mora tulungal kara Father Wayne na madiret al rangalela iglesia katolik rablur belaw matir ke rokul adan ne matangalia abataril Wayne tial mari dal sarin kita Meang el Chais mlo sabi el malmay tiya hotel Meang el Chais ra el al 2019 kita malmol malmrura Meang el Chais ay samrail mandia kalokol sel kuk mel temela Meang el Chais gil mutel melo lababes ko mal masaw likel mo mesringia Meang el Chais TMC channel 8 ay samrail me ikambo ma kuk maral mel sande kluk temelo lababes ko mal masula